Yade ne beba na ope ano aso a ana opa anu mu ya me de bia me recommend se de obema wadura nom na honhom fam spiritually so obeye adwuma ata wachie no sanse yade ne nyina na ya na ehonam die o eho na ya metufo se kɔ na wo hwe wo a na wo hwe efiefo he homefo no a omodo ani yi na ta chire no obetu anu ase ama wo na wasa ama onuro na ho atɔ na bebia benya papa no ene Alhaji Vision Herbal Clinic. Alhaji atna say yeni nkomo na afei ye bia susan de body ho no ebefa. Alhaji amen maache ya ina me de bia me kase nuro no nyame de adom wo no kre o de adom akyede na ma wo no kre na honhom mu de no so nyame de adom wo ni nyina enti wo de anya haban ne nko a wo se wura ene se wo ani o ana oni check it out agroveni ana mambu beni ye eno no edo ki eni nkomo na Alhaji Vision eni ho yi nko na mo ya na tabi nyoma bebre okay die di kan obi ho a owakoma yare wachini ache doctor sakuku dam nimdie fo hwe ne ntumi nko sadro we se wo de befra honi no si papa ohun se wo wura mu dia yaye ne dia yakote na wo wa na aya na nkasa no ye wo bi ho nkasa we wo de fra honi na wo de manu akoma yare na ha no a ntumi nko no inshallah ni nyina bede ebejai okay we susu ebia na obi na to edro obi ho se nioma bi ni nam me ho doctor sa hwe no ntumi nko wa bre and you run pipe bomb, you have a mouse, I do the best, but I was so dice, I'll bet you in that, be a canal wanto. When so a man I said, you only boo one son, not a how mobile what the message and my year. We so I again 2-3 days nature, a banswa, a batum, and then a brim of fibro. Because when you and so 6 months to when you beat me from Mr. Alhaji, the message name to me 6 months in a mother. We so the end back to a nature, we are one to fit every 7 Mr. Mekan. We over large vision about clinica. And no me and be a woman de becca on my message and a kama. Obisi my 45 years, 50 years. My mom be already 50 years. My man a drama now. And you have sanity, I walk my 50 years. Wow. And this is what you have now pay a come fat to him to an ammonia black commemorate Adom TV than Cassinichi. If I told me so, eye problem, or be a while, I dear what shall won't, or be so hard a banner won't, or be so any siana a UCVC, or be so or say a bon ambassador. Obisi glaucoma baso e 10 ababa bananini so wa kwache entumi nko no obi nti Alhaji Vision nkanto dika kwa na niba corporation ti akaba apesa oba eyen haban nro na twedi ampo Nyankopon de na me nanom so no mahira so e de ama me enti we eyen nro a obenom na afa ovens num na yi ebo ete eni glaucoma na yesi aba wani so no medium pai bota chiri nti bobia yare ni firi bia meden mehwe ama ho ato eno ne hia no because one man e duro no na say fiefo so tayachira etachira obiti meji aduro no on free me honko du babi ni ase no so Alhaji Vision back in the obeba me dem pai bona me data wachi ni nti no by phobia sebe na say aduro timi say wo kwan so waje a wo koye timi say no okay etimi say aduro no nti wonu ma anya adwuma obi say Alhaji ma ye adwuma ma ye nduro ma obi ho doctor sa hwe no kwa ye lab so onhu de ye ha no na no ko bi ba me ho fibroid na ye ha no na mi say fibroid ne ye totu ne yem enti ya to fibroid that too ye muso so nenam na wo ye lab chest sanity wa be your operation na wa be kadem obitimi wu na ne time enso ye eni o market wa bi me pa che we so mi nua be ma bi tie mi na no pa eni be ma no enya adwuma de be ma no si adwuma nso so a pagya ya na tom ne da ho esa gu aware e de how na eba obi so anoma duro ntimi ne ho kani enhyem sabe Mr. enti na 25 to 30 years o mu frem Alhaji me be ma no enya adwuma adenti na enya adwuma bi won panifo bi o modi 75 80 omuba o munyare mampa wankwa no mbagi nti aduro me de ma o mom si Alhaji etimi bo adwuma man ho toy na wo wa branch e wodi 35 years so se me be ma nya adwuma adai kama kuma fatu yem to na mo ne ba Alhaji Vision back we eyen haban makoma 5 na me dia ye obenom be ma na be gina so ama maka cho se be ma de o so etimi bo adwuma 21 times asa na month na de ande bo so mi bia 21 week bia won timi mokra na ye 5 times o bo so etimi ko 4 5 asa na dia yes there be so o mare kwa na se ne bia wo okay Mr. Mika eti to na mo ne ba Alhaji Vision back be ma bi timi na no pay yes be ma ne ye adwuma kra to na mo ne bra ani ho hawa ye kan e fa ye koko na mako yes na maka cho se koko nro no so abibidu aye amamre na amane ahaban ye wodi otie wo ya eye adwuma ye wodi osisi ye wo ya eye adwuma filipaduan efri utase besi unase ho haban wo ho but se wa anye amamre ne amane a aha ma betenai me ya amamre ne amane asa na me ba ha ye ntene sa akeke se me fa me pem no bo wura ha me ye de me pem esa me nya aban amane anokwe sana en haban ne tinsi Alhaji Vision mi ankasa mbo wuram na nananom adi nkuta ho
Asana me de haban na ba fie abebɔ mpae aguso asana me de yɛ adwuma. Ti when you koko di. Yes, we koko. En haban mako 7. Enubra enusini en haban na maka bom. Okay. Obi e ho asabi ogya ne na ya ho mogya e wa akyire. Eku bema eye problem. Oba nso betima si wo ho kwan. E ma bebre a wo ho kwan asi. Eye koko. Okay. Esa se koko nro no. E fan na obenya papa ya ye amamre ne amane aguso. Eye Alhaji Vision Herbal Clinic. Alhaji busam se fan na wo eye koko memre Adom TV dankese ameka samu ye chi. Ene wo. Enti babi a wo firi babi a na no pa wutie mi firi kumase oboase takwa brekum sunwane. Ebi firi boko nyina ba. Wote region for so baha pa ashama ne tema. Na no pa mi chia mo de baha. Omo so baha. Enti wo how bi da wo so no de se wonim ha o faka na wo ba wo de frɛ me. Babi a obesi me manager faka na obefa na. Wo de o ka so ba Joy FM. Joy FM ha na sa Adom TV. Wonya du hope. De be show kama na wo how bi da wo so say sunsumu na se kuna mani inshallah ni nyina beko. Obi tie mi na no pa wo boka de akwala no ko school fees akese. Enso ye cha akwala na de wo hu na dwen. Retentive memory. Retentive memory. We yen haban mako 5 bi a me de aye. Na wo de be fra pure honey said ya mesika we di kan kire wona ewo no akwala ne tafra wo se na adwem be bie kama de a obeche ne bia ne rem fida yes. Okay. Me bucket for wo kan asem kire ne ne na obusa no be 1 week time obe hu so afi na okọ 3 years okay adwene no ma bia nkasa zanetie oba bia ho wo tie bi na no po sabi woni be ma hia na nsuo no samba wo de na no wa ye de e koko na ye wo sa enti doctor se kuku dam be hwe be wo mpane amanu no entumi nko Alhaji ka chem se mo hwe obitimi kwa aware Obema timi koni asina wo ho kwan oba timi koni asina wo e fine na obehu Alhaji Vision tenase de wuram pai bom na mahwe enti wo hawo do babi afiri babi me ma wo nduro no mu a ebe den no madware ebe de ebe ko me pa che we so obi tie mi na no pai ma me ne papa ni die mu a mo de tie mi na no pai ya hobrasie mu ebi a wo sciatica problem obi sisi oda na obesora na ye dia ma ne nsa no na no identity wa no nduro wo wiase nyina entumi nko Alhaji ka chem so obi koda machine bi so me yesa de wasa na ni wo bubu gudem enso won di 50 years ye mame mo di 85 90 so mutumi nante ko ba bi yo mo pe bia eye nu papa no mo ye de enom we ya bibidro kan en haban enubra enusini e mako 9 enti won kotodwe usisi ba bia ye wo ye bia Alhaji Vision se e ho no e ya bibidro na amamre ne amane ta chire enti to na mo ne bra so obo mode na be Alhaji Vision Herbal Clinic e wo kokomemre Adom TV dan kese ne chia inshallah how na da so ne beko mpacho ni die mo monji number no asa bia na obi antimi anhwe ha 0242 0242 812 426 0242 812 426 and 0502 187 178 0502 187 178 but your location here kokomemre haya Adom TV dan mu wo de obedru ha no mabusa security for papa no mo ho no busa mu se oba Alhaji ho a omo ye de ni die kwan so omo do beba Alhaji Vision Herbal Clinic aha dodo akonwa ba ko fo ntra so nche nti opanyin kese pese me pagya me mu nti wo hawo ne amane bi e da so e free utase besi unase an wako enko no na me pe no Alhaji se me pagya me mu a fa number no ne frɛ me inshallah ne fa wo how to mani ba bia wo bia se wo UK na wo tie me o Amsterdam Holland Belgium and USA Spain France e ho nyina Japan in Alhaji Vision e ya dwuma wo ho no amutimi sending no obi hwɛ ye last week me kasa wa ha papa bi frɛ me fi UK e na me sending no ma no e na no pa wo se ya me frɛ na ni kuro ni din edi me bokura nye ye wo se man ya ya hwɛ ne ye ne bo hyerɛ me kana no ka me hyɛre bi kura wo tie me ka hwɛ o ma na sada me hwɛ mu ye the man no se si America say was send this kasa Alhaji madam for bi se opebi okay mani bi enti no ba bia wo tie me bia no wo de fa number no ne frɛ me WhatsApp number wo hawo ne amane bia da wo so bia Alhaji Vision number ni bi me yonko in fact your number ni 0242 812 426 0242 812 426 but your phone number ni die kwan so ne frɛ me hawo ne amane bia da so aye kwan kro bia no inshallah ebede ebeko yeda se ebusua na se ene Dr. Alhaji Idrisu Muhammad ene ne no atwetwe enkomo no no da Alhaji Vision Herbal Clinic no ene wo de number no so the screen so nti misro fa ne frɛ no na bebia wo bia no ene ni nkita ho na begya yarehwa honhom ne honam die nyina no obetumi ayama ebusua so na megina na afisem amede so mo bedwam so ne de no mede ne nyina esi wuhia me a eya frɛ me anoche wa ba adwa se wa kwasinsi etna se na mpense mu atwa so medase